Ner malaka nyam ka nas dialtin content barwanya lingwa seme ka Nuer online TV channel. Anda manduna chan kon nyak malaya nong rwanya gwaseme ta kon ke Läär mi bi kon lingwa seme ni. Läär nyam bana ling rwach mishalat ji UN ka jomo we ka kiir ma yadit kan Dr. Riek machar boniken dangro te ka rwach mishalat ka kwidien mugoro de korodan palpin ka duobadan en chalat ke je ko ngai kone long no te to ngwana long adalat karodian rewe ka South Sudan te la nyen kore te de pal no so na me gor jeno de je nywaka yakel ka duobadan en cha jo me cha je non ke je no ka jo me chalat gwasa me no GUN United Nation lat kene ka Friday no GUN sanction committee take a message me chicken lat no ne kan go kan cordial re we ka South Sudan ka pad ni ki ka bondial no de kan cease fire de kan los ki de kan kore kan kapchong tele kor mediter chicken kwar South Sudan jogo no de len yen long ko de yen mal de yen jaka jat wano de yen mal ron kina dangro wi de wel badak de ne jako beben cha de goro bi kor bedestin G United Nation lat ken jo mishit kana me kata dan len ngwa rodien keje chagulo gor gwase menene on Friday the UN Sanction Committee gave a strong message ne de tene te lada menta me kan G United Nation kan de konti la just sanction mich mi je chelat bi ken watch no they say all leaders in South Sudan must respect the ceasefire. They must also work harder to finish the peace process. I generally the content rewika South Sudan ki cordial. Can be can kor bigana kapchong lo gorjen o chikor chede teten chikan jo mo chikan kwen mugor no bejwa ya kel kelu report dan chikan no gwaseme. This statement came after United Nations experts sent their final report to the Security Council on July 1. The report gave detail about the situation in South Sudan. Anjoli and Magwaza me beka korke me UN expert chicken security issue and to a week South Sudan chicken ngajano wede. Ajan mukukane dialan content dong tin let kode maldereben ko which take a take a kore they can get jogono yen jaga mal jaga jatuano. The UN committee asked the leader in South Sudan to do three important things. Number one, show restraint and avoid fighting. Number two, unite all security forces into one national army. Number three, finish the training of the national army quickly. George Kalat Guasame can UN committee in a contil another cap question which ran Chedur Chajalat. Chicken Kuma South Sudan Jogono be a dog be a calat. Many man be a lot. A jena pala korchua jangakten. Jena kene kore jaga. Rode a jena made de nedial al bagama la national army. No ala security force kele baja marla kel a jena diodien a jena togane dialan konenting hichka ka kam karar ke ngeke den biga tok biya mal biya ja kulenong kana dogle ti makan ka konlad kana tela mal mi mo mi brore lare we ka South Sudan ke joran tikana kwen. The committee also say attack on UN worker and aid worker must stop. Humanitarian staff are there to help people, not to be targeted or of violence. George Kalat Guasame and UN security. George Kalat Kenene. I can chuanetin contel a lot UN. Kene recording to Kalwaka Wika South Sudan. Chikaji humanitarian staff needed contel a lot. Tentop Kokwen Kalwakana. Chede guano baka target kalwakana na kakwen. Namo chikana condemn go kume South Sudan akane anat akeshiliu nedin konon kwa lwa kwa jele tup akan mishit kana monachi chuon kacharoro lot. The UN also reminded all members state about the army embargo. This means no weapon should be sold or sent to South Sudan. They asked country to be very careful and stop any attempt to break this rule. UN United Nations chikala de wonene kene jukene diala no wonene a gentleman shall get army embargo do be cha mecha kapchonga je ko chikum South Sudan sebukok
kamech kana michit kana mo amogwa chine guru no te kamech ba kok ke te kamech ba kwa kuma South Sudan no chicken kum South Sudan chicken jogo no te de rodun ko mu yerule me uyene break abia wuka wuduna gu yana mon kana shabugwa chiji United Nations chikari por mo chicken a lot. The committee also spoke about trade. They say a country must watch import of timber and charcoal from South Sudan and nearby nation. They warned that some of these exports use fake paper. George cannot go out me jokana no tiada rodun katada and kokyen ngwane ke trade and an latke chit kon tame take timber ke jen la nangare wika South Sudan ka janato wa kan chika to go awa jen tandien ke fake paper akene chika jen but ke war gan ti chago reale ke ka la jen du no chika jen ko ga de ti ke ti chodian lot jen mo ku kan la no you have to be careful about what you are importing which South Sudan. Why this matter? These steps are important because the 2018 peace deal is very weak. The UN said it is at serious risk of failing. If the deal fails, South Sudan could fall back into war. The peace deal signed in 2018 ended a civil war that lasted 5 years. That war killed about 400,000 people. It also forced millions to leave their home. But the peace deal is not moving forward well. Violence is rising again. Political repression is also growing. The UN Commission on the Human Rights in South Sudan say regional power need to act fast to stop things from getting worse. One big problem happened in March this year. First, Vice President Dr. Riek Machar was placed under house arrest in Juba. On March 26, this shocked many people and made them fear that peace process could collapse. South Sudan became independent in 2011 with Salva Kiir as a president, but soon after the country faced civil war, Kiir and Machar, who was his deputy, became a rival. Their fighting turned into a national conflict. In 2018, they signed the peace deal. We gave hope to the people, but even after the deal, fighting has not fully stopped. Some clashes still happen. Civilians are still being killed, and men are still running away from their home. The UN is asking leaders to think of their people. They want Kiir and Dr. Machar and other leaders to put the country first. They must stop violence, unite the army, and build trust among communities. The international community is also watching. They want to see real change on the ground. School, hospital, job, and safety for families. Without peace, this thing cannot happen. In summary, the UN said the 2018 peace deal is in danger. South Sudan leaders must take action now. They must respect the ceasefire, complete the army unification, and protect humanitarian workers. The future of South Sudan depends on peace. Without it, people will continue to suffer. But if the leader take responsibility, the country can move forward. Well, million kona me emandana chalat akume United Nations. Jawo chikalat gwaseme enwonene. De kume South Sudan dere mal dere jatu wano. Katada na weekend jengo chamal chaje yar 2018 peace agreement dan chike chaje yar. Keken na me shimo gwa ke Queen and County dere wike South Sudan. Medan eto kurke 2013 jineting wan long shike liuten after 5 years to a peace agreement chaje time ke 2015 to 2016. 2016 to Korcho to come Dr. Machar again. Ke 2018 to a Malcho anyo mata inkeje. Malamo again kwalchola 2018 revitalized peace agreement. And then afterward, metinaki implementation of the peace sikema yadi cha Korcho nyoko matoga je. Jo Nathan Kontila Jaspela yo choga yan match. Kaya nyok nagane Kontila supportery. Kene Kontila Nuer content tere wika South Sudan. Kajen 2025 me che konkuru dire che tuok chana janen tuok Equatoria tuok gare which ka Apenal che all places chika weka chaos ka dobe ran che che goro jeno bo which baje yar but kwa kweren chalkir kwa jela belelong konika 2013 abene ka
got dialti ki beneka 2018 ne te ko ne sha kwen chala ne shop ke 400,000 people shik tek den jikana bat re kore di da na shitok ngam de bel e kir me yadi ko jaram dan ela kwer ka jaram dan te ke dech mi che trend kapin ka shukan wari gan ga target ku UN ki United Nation Security Council ku gan latini kum South Sudan wona ne no ngamal mala bere wika South Sudan another ke shilangut kalia no loin Dr. Machar kwa wika dialogue raja kam no kun ka do badana bi malbe ben ke je shol ken kir mi yadi no loin Dr. Machar kan le dialogue kona sha yen kel ala UN expert kan look bono bete ka mete ba ko kum South Sudan tele mete ba ko jodan ji kan lat ko te ga doctor kan lat chiremen chana rightin kan de to men yam jene show restrain and avoid fighting. Number 2, unite all the security forces into one national army. Number 3, free the training of the national army quickly. Kan doctor ti tele do ma de ka lat ka je me kan kwadang dok ke kwadang raw me kan kon mat tele me shala mal me deben gor ke kir mi yadi no ba mal ba jeno. So that's it. Ajan ta dana len ngadu den geje ban mo kiro tin ne ka ta dana tu ngwana geje tama tele mal me beben mal che ben ma dong shit kam right kon ke right kon tama ban mal beben mo kir we reng ma char we de lun rete gen che de ngai kon no ana kur mi chater no tele mal la no ne dak mi kir mi yadin mi che choose no be woj bete ka kori ke bna bu ka chuch ka tede na me wache mo gwa ba che jibu no ka kuma de ne point ka point ba wache bo gwa ko na dwai ka shen jekton ko na te ka a chan cha kir mi yadi cha jabu do jeta tin jek di ala kon ti lede no naga dana naga na re wika South Sudan na mo ke liu be ko ra ki bo shene shere mangai kone international community kene kone gwich kene ngai ne madana le road kana go ne change. We need really change on the ground. Jan go ne badul gor bakalat badul al bakalat ba ne dial bakagang ala safety for families re wika South Sudan kana bad to bakalat dule kana kula do ne mitela mal ti dial ti lat kon gati kana ka bang ne mitela mal. Without peace all this thing they will not happen. Chicken butuo so mal beben enemy ti kir mayadi che dial ti che kare aleka ke ci kume SPLA yo maro ke Dr. Machar kana jen kir mayadi mi ci kon mat shi ga nyur gwa kel no bikan mal bikan kul dong du no mu kir mayadi we still keep on o banal beke ladajek nagana so na meni rekel mimo shimal che ben gaje re which ka South Sudan tir mangai kona so reality ke de goro de kon dial de kon ngaj ka ta dan en token gaje mulu kon je kata dan en le road re which ka South Sudan ka jen gwasme de na ro kata ye dan e shukur che to gaje re wi ka Nasir do be shala da kir me yadit kana sar me naga no erga jamo ka bela no ete Dr. Machar te gitetten ponde kir me yadit jaramadan en chin wari shekatu amugui kone ke 2013 che more than 20,000 people chekanak me kon ga jen 2025 me ko le lane de shokodisha naga re dwan wari gwa me ko ga target ke gunship use helicopter nyingi Uganda UPDF Uganda People Defense Force dan use kelu use ke ko ban wari bakanak Ramishit kana mo ngumbe chalana me dana chito ke 2013 then nyolet ke 2025 entama lere jaga fanga lere jaga yund state tele gwami mo chen werche connecten mende ko lar no different gwas me dara o dong jen use ne nuaritin kona teke kel kan wer kon ku direction to bone ko yen mana ga kare ne ngum la different between what happened in 2013 kana jen 2025 me Gwade dan kwa targenen werge 2013. The same thing happened this year, 2025. Gwan mo kwa targenen and kwa targenen were. Kule lane de shop godisha naga. Cheke mo ko weapon cheke Houston. NCDR weapon. To use a car against civilian. Adobe the ndema aldar kule bengaje. Adobe the ngor kiramo. Kana me chala ngot ko siase. Chawe ko nakane dor. Ethnic cleansing. Malarke ekirma yadit. So mika kone la ling la tok de kon teke shob lo ajen lo nuare naga kon naka kon ko chal kon nuare yenta dan teten but mo kon we bonero dan kor chete me tege ne de ku shon kel ga kira ku kan support gwan ma cha family ni ken sha kan naka sha displace nana choje dan shu ken nuare kon nai kon choje dan shu ken nuare kon choje shu ken nuare kon a shon mi bej choje meni chi chon magwa okay chana men gujbe re duru kon gwani mo changa do teleje dub teleka
duptin kon de ko le cholo no etiti ka dup te de na rodien de na ren lokake okay so chana me chana min gujbe gor jeno te gamba nyo de gwado me ko de yente ka ngach katin konte lat ka rodien okay ko te ga tun walong to gor de ko ngach ko kir me yadi ti jalat kan dial all of these things tin kon le de kir no naga na kon chak goro de na de kitik so ram nangna ram de gor la tok ke shi ram de gor shi ram mo shi ram de gor teleje so nugu ikone me chana min gui ka duptin konte lat ke kir gwasa mena yana na me do wingu a highway dung unit state gui yenede no more drop mede nadatin no but plan kir ojen banware beka palan gwada mo gwan bika chutin tela development mebben ko ne ka dial ko kala jako bika riang ko mi jin wi diana teme de jiga no ken tikan ka kwak ken dial kwa kena to katin wal nuari chuchken menen yana mo a reality men to ko temre duaran etin to de yilardo te te chiga to titene ka to so an mishit kana me anobu doran be chuch ka chon mishit kana me nanaje mondial to turbil ku le jala dire ngwen ko hok na me a unit state a highway unit state guyenede ta shenga kon wede kon bana shengide bana tegide kon were rei wa mimo cha kon kam shondan kone shwalan were ka de ko rodan ka gui kon no ko na ti chikene de ko ken and yet still pel mo gwa mo le roda I think dio je gor kon de mal der ben la tok ko metela mal tela duomi mami bi ti diala kon gor ken o deben ne diala kon shooting te karo jikem ko ne diala te karo jikem do bran deben gaje ngoda kwish kone tela ngai kone ka all distinct to galat karodian so kuje mo gor kono de kon charla to ko do bran de na nyam kaje no tela duomi mo me de na de kan let kaje ka jana to ko te gatin gwan mo to kon ka kwer mi che gor no te mal me deben ko ramadan dong de kan kula kon kel ko jale joj no kan ne ka ne te kon ko ile support ka jana ne kume mandan la kume UN ngode chicken ak ban ka mandan en la rode so man to gwada me ban janga jeno ne are duaran ko ne kon shal kan wari ala sel tuka ajen kel dan en na kon metela tok ka tele malat ke re wedan gui kon bi malbeben tele malbeben so right now kon shal no gor kon bana wake up bana dan gui jeno ko kon ngane de no bu kon relied on other people mette kon ka long ngumi ci kon doran ci kon leta ngumi ci ko dan do dan madone mi ba bu ko dan jako ba kon tuko kati kon ka long te kon ke power me de kon use la kon and yet ngode telmlet kon gor kon ba dan jech de no bi kon enete mo bu gur kornat gwan mo telmlet kon ci randan mu ci weje rode bu kon diale dwan pin so me ram go am len mo go ngumi ci na chungu je kele ngumi cha support ke jama so man gorke longwa de me wuri chalke kirene dara mal dara jadil no ko be kule tetuk man bala development be ben be te kwakte ko kene balat rei wich ka South Sudan de no tama banati rei twak gwan motel mo go amulu rode rei wich ka tele development be all this thing de ga kapchong no report jo gwase me mandong de konyo go reman ari ga dana chitu ka panye jar kapanya jadi o je kondi alingono ne di shop ke baro shikeliu ne dang di kuje do ne dang di kuje do die ne dang ro kuje do dien ne di shop baro kane de kono nyin ka gan were karodien gan were tu karodien gwan mo de kan gine duob dan de ko nyam ke de community de kan loka je u kan nang rodien katin kono lat karodien alo tare kon de kamken ajen mo na karodien ke jamone so all this thing ba ka stabdi mechin wel chikan be jal kel chikan be chung kel chikan go the konde kan nyamu je chikan be lat kel ngum betuok ma and all this thing ka distraction de tuok re we dan kon ne kon shal ken wore me kam na ren chung alo de nam nong ru den de na focus ka kel de ram go alang de no binat binare nag china abite ka mal so beje gor kono bana chara gwa
gor kono bana guja gwa ka duptin kon de kon let ke january shi kon be jal bas che ku kon goten kon o konten we should think ka duptin kon de kon kalat so jo me gor jeno de janwa ya kel chan je gor no bana jal kel bu kon chon kel bu kon de al kon de kon kalat as a Nuer community ke no society bana kalat kel all these things den daga kon de kon ka woch a kon ti focus ko ngaga me mi amoy ka dor ka kwen be dor be jelok be dor be disappoint ka kwi manane akam dum de kon ka chong dar gwalong so den ne palne je nyen je dana goren wade nywa ya kelan ban nyu je kala den be ta ka mal bay